uJesu Kristu inkosi. 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 Ngithanda ukubingelela umfundisi babujali. Ngibingelela omama bonke ngeSunday School. Enhlizweni yami akukho okuningi kodwa ngisukumela nje ukuzobonga uNkulunkulu. Leli culo liyikho ubufakazi bami engizobusho ukuthi nakimi lwafinyelela lolu thando oluyisimanga olubabazekayo lwafinyelela nakimi. Ngiyabonga bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu ukuthi ungigcinile nami ngahamba ngaye eRichards Bay. Ngiyaxolisa ukuthi ngisazofakaza manje kanti isonto edlule belikhona kodwa bengingaphumelelanga ngenxa yempilo. Manje bazalwane, ngithanda ukumbonga baba uNkulunkulu ukuthi mina bekufuna ngabe ngihambanga ngeRichards Bay ngoba bengikuthaka kakhulu. Ngiyakhumbula undodakazi wazi wathi ayi mama ngcono ukuthi usalusu uye ungayi. Ngase ngithi mina yazini uma ngihlala udokotela omkhulu ila ngiyakhona. La umsebenzi ozokwenzeka khona ngizobuya ngiphilile. Ngahamba ngokukholwa. Ngiyakhumbula nje ngiyongena emotweni ngaze ngabonga ukuthi hey kodwa Nkosi Jesu uyasithanda wasihlelela ngapha eSprite ukuthi enasi umfundisi abela angazi ngizoba yini kube ngangihambi ibangala. Manje umfundisi wafele wamakhona la ngaya ngangizwa ukuthi ngiyagula kodwa ngahamba ngokukholwa. Uma ngifika le hawu yebo kwaba khona isukanyana lolo ngakusasa ayibona nami ngiyavuka nakhe nami ayibona ngaze ngayimangala mina uqobo ngathi hayi ngempela uNkulunkulu wethu yasimangalisa futhi singeqonde izindlela yaNkulunkulu wethu zibanzi bazalwane. Futhi imicabango yakhe asina kuyiphenya asikwazi ngeke angazi mama ngathi uyazama ngaleli kopana lami ngithi ngizama ukuphenya uNkulunkulu ngabe ngiganga ngesikhathi sami. Wangimangalisa ngazizwa ngiphilile ngiphilile nami sengikwazi uyazi uhlungu ukhonza ukuzwa ukuthi kuneva liphethe liyakudla kodwa ngangikhonza kahle ngendlela eyisimanga futhi ngibawaza amandla kaNkulunkulu ukuthi yazi yangibusisa inkonzo eRichards Bay njalo nje mangiyile kuba ngazathi ngiyaqala ukuya. Uma ngiyile kuba ngathi ngiyaqala ukuya kuba ngathi ngingafike ngibabaze ngithi hawu Nkosi kanti unjani nami ngiyisoni ngize ngithi oh baba ngiyabonga nangenhliziyo yami lokho ngenzele khona. Yilokho nje ngizokubonga abazalwane ukuthi ngiyambonga ukuthi ngahamba ngabuya kodwa nje okukhulu ukuthi ngaphiliswa enyameni ngaphila enyameni. Okwesibili ke bazalwane noma ngizokuthi nje kancane yazi bazalwane mina bengitshela angithi masikholwa sitshela ukuthi siyaphila sese hayi sengilungisile indaba yami ngize ngibale ngilungisile 1 2 3 4 mhlambe kayi6 ngilungisile ngalungisa kwamtsibanda. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngifika la ngithi ngiyabonga Nkosi ngoba mina bengithi cha sengikhathulile ngangize ngisho ngikhumbula ngibhuka ngithi Nkosi yami ngibhukhela ukuthi ngiyazibona ukuthi nginezono ukuthi zikhathuleke kodwa bazalwane ngithukile ensukwini lezi ngithukile uma ngibona sengilungise kangaka khona intuku izinto yazi bazalwane angazi ngifuna ukukhuluma iphutha noma kodwa bengingaphuphi ngoba bengibhekile angazi ngizokubiza ngithi bekuyini. Uyabona ngibhekile kunjalo ngibone uyabona ngathi khona ungibonisa ukuthi yabona la emhlabathini kupetuka impethu uthi zinjalo izona zomuntu. Namanje ngisasaba angiyazi lento engiyibona ngathi hawu Nkosi Jesu ngoba ngithi ngizamile ukulungisa kade ngilungisa kanti angenzi lutho namhlanje kusho ukuthi kuwumusa ukuphila kungumusa amakhono asakukhumbuza khona uvuka ufana into engayibona lapha athi izona zomuntu zinje kwapetuka impethu. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngaleli vangeli mina futhi ngizibongela ukuthi ekudaleni bami nasekukhuleni kwami ngikwazi ukuthi ngithole futhi ivangeli leqiniso.
ngoba ngangitholile ngezinto ezenzeka endleleni kwaphinde kwahamba. Ekugcineni ngoba unomusa nami waphinde futhi wangibuyisa ngakuthola. Ngize ngisho enhliziyweni yami ngithi ngiyabonga ukuthi nami ngingomunye othi ngiyabonga ukuthi uBaMtsibande wayelungiselelwa mina. Wayebekelwe ukuthi ngelinye ilanga ngomthola ngashayeka ngabheka le ngihambe ngene emabandleni ngifuna kodwa ngitholanga ngathi ngigcina ngahlala phansi. Kusho ukuthi ekugcineni uNkulunkulu wavele wangivezela ukuthi nathi la bengifuna khona. Enhliziyweni yami ngathi mangithola ngathi ngiyabonga Nkosi. Kanti Nkosi wawenzela ukuthi uqoqe impilo yami. Ngize ngisho nami ngithi kusho ukuthi uBaMtsibande wayebekelwe mina. Ukuthi ngohamba ngahambe futhi ngiyenze ngithi mina ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu akuyeke ushayeke kuqala. Ngoba sizoba uhlupho endleleni. Uma ngishayekanga uqhamuka nje usuthi ngiyahamba endleleni uzoba uhlupho. Mhlambe ngizoba uhlupho. Ake ngibeka kanjalo ngoba ngikhuluma ngizoba uhlupho endleleni ngoba angishayekanga kodwa ukushayeka kwami wenzani bangenza ngithobe. Ngiyabona mawusuthobile usushayekile khona udinga esinye isandla esizovusa sikuphakamise. Bese uyaqonda endleleni ukuthi kufuna ngihambe kanjani. Bese uyehla kuphela ukuthi mina ngiyakwazi ukuzenzela mina uyaphela mina mase kufike esakhe isandla sikuvusa. Bazalwane angazi kuningi inhliziyo yami ngakhuluma ngize ngidlulele isikhathi ngicela ukungayona lento. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi empilweni uJesu yami. Kristu inkosi. Ngiyabonga bazalwane.